Ekitabo ky'Isaaya eshura ya 31. Obushema bw'abarikwesiga Misiri na Asiriya okukira okwesiga Ruhanga. Baryareba enaku abarikushuma Misiri kusherura obuhwezi, abarikwesiga embaraasi bakata amasuka aha bigaari ahabw'okuba bingi, kandi bakesiga abarikugyendera aha mbaraasi ahabw'okuba b'amaani mingi, bakanga kuta amaisho ahari orukwera rwa Isirayiri n'okwehanuuza ahari Mukama. Haza kunu niwe aine obwengye kandi niwe areeta akabi atahindura ebyagambire kureka riimuka rirwanisa enju y'enkozi z'ebibi n'abarikuhwera bakora ebitari by'okwishikirira. Manya Abanyamisiri baba abantu tibaba Ruhanga, n'embaraasi zaabo ti myoyo ziine emibiri kwonka. Nahabw'ekyo Mukama kwaribanga omukono gwe, ogwo orikuhwera ryateera ensibo n'orikuhwerwa ryagwa, boona bahwerekyerere hamwe. Ahakuba Mukama angizire ati, nk'oku entare ensigazi etontomera aha kiyiita, abariisa bahuruziibwe kurwana nayo etatiine rwaro rwabo n'obwakuba okwehiga ahabw'enduuru zaabo, nikwo Mukama w'amahe arishuma kurwanira aha rushozi Sayuuni n'aha kabungo kaayo. Nk'oku amahungu gazereera niko na Mukama w'amahe aririnda Yerusaalemu, aryagirinda agijune, aryagisaasira agikize abazigu. Imwe Baisirayiri mwe mugarukire ogwo mwagomire mukarengesereza, ahakuba ery'izooba buri muntu aryanagira kimwe ebishushani bye by'efeeza n'eby'ezaabu ebyakozirwe engaro zanyu bikabarugiramu ekibi. Obwo Abasiriya baryitwa rurare tariyo muntu kandi rurare tariyo abantu ebamareho, baryagihunga n'abasigazi baabo baba bakukoresibwa n'amaani. Orukiri rwabo ruryihwaho ahabw'obwoba n'abakuru baabo baryayeho amasiko ahabw'orurango, nikwo Mukama arikugamba owo omuriro gwe guri omuri Sayuuni n'ekikoomi kye omuri Yerusaalemu.